Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Ia, ia le tu nei tu la o le fiafi. Ia o le tātou polo kalame masani lea, o le mānei o le mānava o ngā luenga. Ia aile ia mataine ala le tātou polo kalame ma le tātou whasoe nei tu la o le fiafi. Ia, se o tātou a mata mua ia i se talo. Ia, i o vaile tu o le mātou tamā, mātou tutoe tā pālau so soni nei fiafi. Mātou wala watu tamā nei fiafi. Ia anga lei mai lau fio nei pol kalame o le mānei o le mānava o ngā luenga. Tamā ia o se ngā luenga e whai fua. Pe ale ai a loa nganga pa ia pe au noa malau so soni. Tamā ia anga lei mai lau fio nei fiafi. Ia i mā ua ia o au mea whai ngā luenga so soni mai. Ia a fio mai a loa nganga pa ia whetalai nei fiafi. E moli moli o. La upu ia i o finangalo maloto ia ma wha malama foi. Ia i lau nuu mauta ngata nei fiafi. Ia a mataina e lau fio nei whasoa a maea. Ia ma whapei fo lawa. Ia oi ma ua au na e lea o ngā. Na ia fo ia tupele vi inga i lau fio i nei ia vi ia. Ma vi ia. Ma vi ai lau fio nei tu lau le fiafi. I lau suafa. Ma malu lau suafa maualunga. Suafa pa ia lau suafa CCDS. Ia e lau tele lo loto, le suafa lea o lo tumu i le alofa ma le alofa muti wale. Le suafa lea o lo matoli i o Iesu Keriso. Ua mata talo ma wala awa tue nei fiafi. Amene, ma amene, ma amene. Ea, ia le tue nei fiafi ia o le manai nei o le manava o ngā luenga. Ia e pei o na masani ia fiafi taitasi e toe whatalo whatuai. Lea i le tapua inga si o tātou atunu, ia i nei tū la le aso, ia maloso i fumanuia, malo le langi ma, ia i le tapua inga, ia a si o tātou atunu, i nei tū la le aso, toi whataro whatu fo i le au whainga, venga pa ia le atua, i so se whata whai taulanga, i le ngato tonu hau tu te roa nei, ia whapea tulu inga uma o le larangi, ia toi whataro whatu ia te oritanga tau le atua, malo whalitua, ia le ngato fo i le oritino o Keriso, le au paia ma le au pele au uso matua whawhine i le au whatua tua uma nei fiafi toi whatalo whatu ia le mānei o le mānava o ngā luenga ia te oe nei fiafi ia le ngata fo i leo wompa anga globo ia whatalo whatu ia te oe le o pele nei tu la o le fiafi ia o se whatalo whalea ma se toi whawheilo ai ia i le paia le whasausaunga Samoa le au whai ngā luenga ia o le tino Keriso e mese o woma pa anga Global Kingdom TV channel ia i le nei fiafi ia maloso i fumanuia malo le langi e mama ia e ele manatu ma le tajonunga nei fiafi ia le ua tele ina manava ngā luenga o le aso ngei nisi ua angai atu maota malawa nei
ni tu la o le fiafi ia I foi nisi wa ngai atu I tu tonu o whai ngā luenga ia le ngatai lea o matua I le a mia le o alo mawhanau nei tu la o le aso o se whautuanga tu watu I o tawhitafa I le nei fiafi tautua nā ma oi lo saunga le mu ia I lungo le ala whai malia lo sa aua e te popole aua e te atu wale ia ai whai malie ma ave malie lo sa le fiafi pea whai leo e taliu atu I maota malawa ia ua wai manuia ia whi au mga luenga o le yaso ia le ngato fo I leo I le hato I lungo le ala e fo inisi lau a mata ia ngā luenga I sifi fiafi ma sifi po o le whautuanga lava e tasi tautua nā ma o e lo saunga le mu e le ngata o lungo le ala ia whape nato tonu o whai ngā luenga ia I le hato ia lewa a mata ngā lue nei taimi ia le ngata fo I leo ia o nei matua no whape nao na e lungo le ala wale a mia fo I o alo mawhanau nei fiafi se whautuanga whatatia atu I o tawhitafa ia tautua nā ma o e lo saunga le mu le ngata I leo le saunga le mu o alo mawhanau ia le ngata fo I leo ia o le isi o uso na e te lua to lua ia I lungo le ala tele ia whape nā soifuanga nei a ia le file mu o le tua I lo tangata I nei so ia mwhai ona e tu ua le avano I lisi tangata e mua ai ia e whai mali atu lo sai tua ia o se to e whamanatu lea o se whamalo ia I le mamalu malpa I o si o tātou atunu lewa mai a whi au mga luenga o nei aso ia mai se fo I alo mawhanau ia mai se fo I matua whea ngai e male a mia fo I o alo mawhanau ia la ngata fo I lea ia o I le ato o whea ngai male tausinga o le ainga to tonu o ainga o ngafa ma le tautuaina o ainga a le ngata I lea o I foi ni matua tausi o lo whea ngai mautou na e tau te ngā lulu e tonu o maota malawa ia momoli atu le wha malo I atu oe malo le ngalue malo le tausi matua malo le alofa ia I le ainga le ngata o le whanau ia whapena ia matua tausi pea whai o nai whea ngai oe ia ma le tausinga ia oni matua ia o se whamatalanga lea e te moli atu nei tu la pasta whai se me te whina ngalo te whia whaopopo me sau noi ia le minute nei mo lau sunga ma le ngā whaaloalo lau sunga whatonu malo whaftai lau sunga le toina le tino malo fo I tatua inga tau ata I nei yasu ia le tua vale fa malo fo I nei tatu sponsors ia le tua tatu UP Group money transfer ia talo mo le sunga le pule ma le fatua au ia sa mo inisi fo I fuafuanga ia le li ia ia le anga le leio le tua I fuafuanga uma ia whaola tia mai le alofa ma le anga le leio le tua ia mal tele mal le anoa I o I la tau fai fo I ona fisoso ani mai malango ina o na tātou Global Kingdom TV wa lava le moli ina o le tala le lei I so se vai panon ni lo langi fata alofa I bompaanga ma se fo o le ua faile nei au nanga ia ma channel e fa pena ona a ngai mai ai ia wale whaafonga ma sila ma whaalonglongo ia le tua ia fionga pa ia le tua whatalo whatu o le tatu a inga leo wa ngai mai lungo penga te whailangi ma lo la wanga lo le aso ma ia le tua isa lo so soani I le sheina o tatu porkalami ia nei mwhaiona o le upo le tua I se loto ma se anganga haftai tele ia I la autou tatalo Samoa ia lo maia o le tatu whaupoponga nei o le tātou mānai o le manawa o ngā luenga ma le ngā whaloalo. Ia, whaftai pasta mo le saunoanga matango. Fia ia le li, e manato o le tātou anga I saolo le tātou tusi. O le a maua se tātou whamalosi le fifi nei. I le tusi le o Ioane, Evangelia Ioane. O le Ioane la mua pasta. Ia, e fia whaitau mai la foi upu mua. Se whangata mai le foi upu e skur mai wha. Ioane, Evangelia Ioane.
mua ia foi pu mua e fanga chamele foi foi sfurfa ia o ngai foi pu ia male tusi lea ia e olo ia se fe au fa manatu mo tatou ia i nei foi au nga tupulanga ia man nei temi man nei aso ia la ole a mafia fai tau atua la vesesi e sfurfa ia mana ia foi apa o sistemi ona e tangole fai ka uma alela ole a mai fai tau atua na o foi pu e sfurfa ia mate fa so atua nei fiafi ia e fuala fo il tato temi malenga fa lo pas Ione mua foi pu mua fanga tamai la foi pu suma fa lela ole a ma fai tau atua ile fiafi nei sai le amatanga le loko sai le atua le loko o le atua foi le loko o ia lava sai le atua i le amatanga na ia faia me umalava ele ai foi se me tasi na faia ele i faia e ia sai ate ia le ola o le ola foi o le malama lea o tangata wapu pula mai foi le malama i le poliuli ai le Italia e le poliuli na auina mai le tangata mai le atua o Ioane lona ingoa na sau o ia o le moli mau ina ia moli mau i le malama ina ia tali tonu i ai o tangata uma lava ia te ia ele o le malama ia au o sau o ia ina ia moli mau i lea lava malama o le malama moni lea na te wha malama ina tangata uma lava i lona maliu mai i le larorangi sai le larorangi o ia na ia whaia fo i le larorangi ai le i loa lava ia e le larorangi ua maliu mai o ia i lona lava nu ai le Italia o ia i ona lava tangata ka i lato uma e ua na talia o ia ma whaatua i lona suafa na ia avatu iai o lea manuia ia vea i latou ma whanau o le atua o i latou e le o le toto na whanau ai e le o le manao foi o le tino e le o le loto foi o le tangata a o le atua lava ua liu tino tangata le loko sa mau foi o ia ma i tatou na matou mata i lona mamalu o le mamalu lava lea o le alo e toatasi o le tama ua tumu o ia i le alofa tunoa ma le faa maoni ia ia le tua ia o upula ia po vese se ia se fulufa o le ama fa so atua i le afiafini ia po le a foi se mea o le fina ngalo ia le atua foi lea ina ia tufa mai mo tatou a tonu ele o se taimi le fato a e fa longo ai ma e fa fofonga ai i foi upu ia a tonu whatever na e fa longo i ia a o le au ngā o le upu o le atua i nei fiafi e toi fa manatu atua i ate oe toi fa manatu atua i le kerisiano toi fa manatu atua i le tangata fa atua le tino keriso le au fa atua uma le au pa ia male au pele i le fiafi nei o se toi fa manatu a tonu ua na e fa longo mua i ia a whatever a tonu po ua ngalo ia oe le aso male taimi na ngata i lau fa longo i le launga ina o vesesia male chapter lea i lau soifua malo wala ai o le au ngā lea o le toi fa manatu atu i nei afi o vesesia male tala lea ia mo tatou uma le ngata o maua lela ma faso atu ia a oe foi le te mai mo mai fa fonga mai le afi nei i le upu le tua a tatou vava ai nei i kusi ia e fa mai le mataio ma reko luka i oane o tusi ia po i la tou ia na tusia o le tau i tonu o le fionga pa ia le atu o i la tou ia na tou tusia le mea tau o le tala le po le good news nga kusi la e la uali ia e tofa o mataio o ma reko o luka mai oane
O Ioane la, o le tangata muli a lea. Le muli wha muli mai a langa kusi. A kako wawa ai whainga o tusi a le koa whaalea. Ele kukusa. A masi a le amatanga o kusi. A wawa ai le amatanga o le kusi o matai o. Lai a mata mai le ngafa o Yesu. Pa mata le amakanga o le tusi a matai o. O le kusi a mareko. Ese foi lona amatanga. A maka mai i le tala le lei. E winga ia Yesu Keriso. Le savalo ia mai le au perfecta. O ngai a maka mai ai. Ele tusi le a mareko. Ai kako vai foi le tusi aluka. Ese foi lona ia matanga. Ese foi la matanga o le tusi aluka. Au fa penga foi la kusi le. O Ioane. O le tangata tonu wa lea le kauke tato whalongolongo ai. Ia ma o ina i foi o tau matato uma misele au ke siano uma le au whatuatua. O Ioane lea. O le atali o sepetaio. O le tangata lea. Fa mai o le so pele o Yesu tangata lea. Fa mai o le tangata lea o kaimi ia foi lele mafuta ai Yesu mo na so. O le kama ala lea. E ngofo kafo Yesu mo whalangolango ia Yesu. Amen. Le tangata le ngo ia Ioane. O Ioane la lea. Le tusia le tusi lea. Ele kasi se kusi ngusi Ioane. O le tusi lea. Ia makusi e kolu foi ia Ioane mua lua tolu. Ia ma le tusi o whaalinga. E whaala kusi nga kusi e Ioane. Lewa ma a matatu i le tusi lea. E kako wawa ai le amatanga o le tusi a tangata lea. Peo na mawhai atu o le tangata lea. Ma tusi uma i e wha. Ese le amatanga o tusi. A kako wawa ai fo i. E la kiki angai mea moli maua i e tusi. Le tangata le se i whai atu mo fo si tala le tangata lea. Le whai mai o le so pele le tangata lea. Le so pele lea o Yesu. Le tangata lea o Ioane. O Ioane lea. O le tali o sepetaio. Le tangata lea. Kako wawa aila i ana tusinga. Ese mai a tusinga i oange i kuskusinga le wali i mataio mareko maluka. Wawa ai foi le whainga o tusi. Le amatanga o le kusi. Wale a mata ele o wha matala mai e le tusi i elea. I ele ngafa. Ele o wha matala mai e le tusi. Ia peo le amatanga o le tusi a mareko. Ngai oso mai foi le tala le leia Yesu Keriso lenga ka la i mai le au perfecta. E fa pena foi la le amatanga o le tusi a Luka. Ele a mata fa pena le kusi le a Ioane. Vava ai foi la i ai vai le kusi le ke mi uma le kusi le. Le chapter muli o tusi a Ioane. Ngai ia la fai kau ngai i kongo le chapter muli ia le tusi le. E upu fa pea ale apostol. Fa pea. E ke le mau le matai o mareko Luka. Ia upu le fai ue ia tusi nga Ioane langa kusi le chapter muli. Po chapter lufulu walu e po lusufa. Nei upu fa pea tangata le. Ale perfecta ale apostolo le fa pea. Anga kusia uma menga fai Yesu i kusi. Ele ofi kusi, ele ofi laulangi ngi. Pau leo le apostolo ngonga kusia upu fapenga. Nga tangata leo Ioane. Ele kusia se mataio, ele kusia se mareko, ele kusia e lukang ni upu fapena pe upu yanga kusia e tangata lea. Ai vava ai foi la lo wingo la utala leo ma amatatu fape le foi upu mua. Ki kilo le matanga o le kusi ale apostolo. Nga koe fo i ale apostolo i kua. Nga alu ale apostolo i kua i le amakanga. E amaka mailang kusi. Akau kilo lai. O ka se maa ngai ole. Le whaakakiyanga ma le amatanga o le tusi ale tangata le. O i fo i la tātou te loa. I makako vava ai e. O le tele o mea. Ngai loe tangata lea. Leanga o le so pele o Yesu. Lea lau o whai anga upu. Le whai unga o kusi ia. Wha mai awha pe tusi uma mea inga whai e Yesu i kusi.
ele ngaka nga le ofi kusi ai le ofi la rangi ni va ile me le lo ele sopele le lo ioane ava le fai ngola kusi ko e fo ia ionge ku ele makanga wa ile manga ia de ai le se ko e fie ngau mai oi o yu taia ai sia la ngara wo fo ia ionge ku ile amatanga ale fa mai sa ile amatanga le loko sa ile atua le loko o le atua foi le loko o ile akua le akua le i foi Israel wale walu le kusi alu yonge alu kua inga ia tali tonu wa ia Israel o le atua le o le akua le ele fa pe ese akua o le atua le o le si me le afifi mai tonu i aka ko vava ai o le pe o le afifi mai upu ia lo tato o li o Yesu Keriso amen o Yesu le afifi mai ko i lenga fa longo fo ipos furu fa le na ma fai mai ua liu tino tangata le loko wai le ua liu tino tangata o le akua o le upu ai vai fa petania o le word o le word le upu le fa sa mo na ito ina foi le si o tato watu fa mai o le loko ka ko va ai pe a fai tau le fa petania ese male mangingo o le word o le upu so pe o le upu nga sa ka nga ku i fa fai ngo fie ia le se me pole fo e ku sa lo ko ma le upu amen ni upu ia o fa nga tu si o tato watu sa fa o Sofia ele nganga pa ia mama fai ngala ko mai upu fa pe e fa atusa la ia le tato wali o Yesu le afifi mai kong i le fa mai fo upu furfa le fai o le fai tau ngatus fa mai ua liu tino tangata le loko amen po ua liu tino tangata le upu akula i le amatanga fa pe sai le amatanga le upu le la ukango fai ku fai ka fa pe sai le amatanga le upu sai le atua le upu oi sai le atua Yesu sai le amatanga Yesu sai le atua Yesu fa mai le la ukango fai ku le upu pe ku Yesu i tulo ai ba ese le upu le loko ina ia tau fa mala tili ia le tato fa soi nei mai o ia lava sai le atua i le amatanga o ai le sai i le atua i le amatanga o le upu o Yesu sai Yesu fa fenga ka ko lo ale ke mo e ku le kenese mua o le upu le atua ke minga fa i la langi fa maia ina o to ngo maia se yo fai la rangi amen yo to mai o ile fai o le atua i Yesu malanga pa ia ina o to mai se yo tato fai le la rangi ia fai malanga fai mai sa fenga o yo ya ile nganga o le atua il fonga tai vai langa nga due le nganga ala sai i mal upu la sai mai Yesu e ke lo i le la tato fa solo ai sai Yesu i fainga o mea uma e tu sa ma upu ia wa kaukala i le aposkolo i fa mai o ia lava sai le tua i le amakanga o longo winga sai le upu sai Yesu i le tua sai Yesu i lona tama i fea e le amakanga ai le ingi mea ai le ia se mea masela rangi masetangata sai Yesu i lona tama sai Yesu i le tua fa mai o ia lava sai le tua i le matanga na ia faia mea uma lava ele ai foi se mea tasi na faia ele i faia e ia amen o inga faia mea na faia le upu amen fa fena fa maungia nga faia le upu ina malama ia o le tua le usaungoa malama sa fai mea uma le tua le upu fekalai aku le tua le upu o ngai le o mea le fai mai i fo ipu le fai mai na ia faia mea uma lava ele ai foi se mea tasi na faia ele i faia e ia o mea uma lava
ngā whaia e ia. E le ai ma se mea ngā whai, e le whaia e ia, e ai. E le upu, po ai, po Iesu. Lea le, ia vi ele tua, mai sa paki vi ele tua le fiafi. Amen. Le tau ma whai e tau whaamalama atu. Ia upu ia, ale aposkolo. Peo ngō whai a kua, koe wha ia ale aposkolo i kua. Koe wha ia i tua i le amatanga. A kua ngisi ku, koe wha ia le tua i, le kuskusinga i oangi i kua le amatanga. A ele i aingi i sa la elu ma se ngu mangkangaka. O ngai loa kau, ngai loa i le tanga tele ai la. Wa le vanga i le tua. O ko ngei a ngafi. Wa le vanga i le tua. O le akua foi, ngai a whaia mea uma. Ngai a whaia le langi ma la langi ma mea uma. O ko ke fau ngei a ngafi. Nisi upu. Le anga o le nu e fi ngau ke le nu. Le ngakang fi ngau, a fi ngau mai ala o le tua. Nea lau o whai mai i le vaenga. Whai mai, na i e whai ia. Sai a te ia le ola. Oi sai i le ola. Sai le upu. Sai le loko. Oi le loko. Oi le upu. Oi Yesu. A le whai mai sai a te ia le ola. Oi sai e le ola. Sai e Yesu. Sai le upu. Sai le loko. E tusa ma kuskusinga i. Whai mai, sai a te ia le ola, o le ola foi, o le malama lea o tangata. Amen. Sai a te ia le ola, o le malama lea o tangata. Vi ia le tu, o ai sai ei, sai le loko, o ai sai ei, sai a Yesu, o ai sai ei, sai le upu. O Yesu o le upu. Pa wheo na tato whamaungi o Yesu o le upu. Le kau kala i le yoangi sfuru fa kuskusinga ale aposkolo le yoane. Ke mau ele tusinga yoangi sfuru fa o longa foi upu e ono. Foi mai Yesu inga. I foi upu nga e ono le na mata upu sfuru fa o a unei o le ala upu mongi maleola. E kolu mea e fa mai Yesu o ia. O ia o le ala, o ia o le upu moni, o ia o le ola. Ale ki tino fa petani ma le upu le ma ka wa kua i nga i fa mala kukusa le lo ko ma le upu. Ngala mai fa petani o le word. O rongo wi aku e fa samo o le upu. Wa ai vo lai sai ate le ola fo i o le malama le o tangata. Fa mai le ves lima le fa mai. Wa pupula mai fo i le malama i le pouli uli ai le Italia e le pouli uli. O ai le pauli uli le mini i o tangata. Whai o le whai mai lunga i wha mai sai a te ia le ola. O le ola foi o le malama le o tangata. O le alau whai mai le foi pue lima. Ua pupula mai foi le malama i le pauli uli. Ai le Italia e le pauli uli. O e ai le maanga ia. Leua pupula mai le malama. Leua pupula mai le ola. Leua pupula mai Yesu. I le pauli uli. Ai le kalia e le pauli uli. Ko va ai le man. Nei a te le upo le tua. Leua e whalongolongo i. Leua ma whasoa tua i whapea. I nei a whiasi. Anga lei mele nganga pa i o le tua. Inga i wha malama. Inga kako i langa upo nge e whiasi. Pasta. Ia leua la fa pa mela o fa so i fo i pule lima ya la tu le sunga ia peke ko fia o ia fo i puia ya le kele fo i ia malanga fa lo pasta Malu fa taile fa so alo kutufa ia le tu tato ai ngala pale menefia fi ma se fo so ila tu le wa pale mal tato mana yo mana vonga venga malo to wata ia le tu malo fo le malos toi tutem fai vol ne yaso ese le moni ma le whamaoni o awhionga le tua. Ao tatou talatala noa fo i nei vaenga le aso. Ia le ua talatala atu e le sunga ia le atino. Ulwhai mua ngai whai upo e lima. Oka sole. E matau tia. Ia le tua. E matau tia le awhionga le atua mo i tatou. Wow. O le mana ia o le vaenga le pe iona e saunoa le atino. Leise pe o le tala al tuspa ia le na tatou whaitau e le ai fo i se mea e tasi na whaia e le i whaia e ia.
na ia whaia mea Mea malawa. O ai le whaasino ai. Le loko. Le upu. Nungo winga. Ngai ai a le upu i le amatanga. Amen. Na ia ia le loko i le amatanga. Pei o le tatou tusi nefi afi. Sai le amatanga le loko. Amen. Sai le atua le loko. O le atua fo'i. O le loko. Wow. Atu ula i gisi upu foi le whawhingofi. Sai le amatanga Yesu Keriso. Sai le atua Yesu Keriso. O le atua fo'i. O Yesu Keriso. Amen. Lea lea whai me ia le. Glory. Hallelujah. Whai upo e lua. O ia lava sai le atua i thea. Ile amatanga. The spoken word. Glory. Ma nawa le atua, whetalai le atua, o na malamalama ai lea. Wow. Wa pupula atu lea. Wa pupula atu le malamalama i le pouliuli. A ele Italia e le pouliuli. Si ole upu whetalai. Le whai maisa ia te ia le ola. O le ola fo'i, o le malamalama lea o tangata. Ia le li. So ole mata mo fia na lupo le to le fiafi. Ole ya ma ia foi le kako tal no e fengo fia el tato. Ia mangai ia le to. Ona e pule atanga taila na ia tala inga. Ia le to. Ne i tai se ina ai le au keusiano ma le au fa to. Ia le to. O ila to wo tali tonu ile tolu tasi pa ia. O le tua le tama. Le tua le alu. Ma le tua o le angang pa ia. Ia. Kai pe ia uska fe mei ko afa ngau ngai a Yesu. Ale fe me tato mana wanga luenga nefi afi. Ua liu tino tangata le loko. Wow. O le loko. O Yesu. Ua liu tino tangata. Yesu. Ua liu tino tangata. Le upu fetalai. Mai lola ia Ioane. Ma ngai ia merenga o mai a. Ese fa ale message. Ia. Tata matali Ioane. Ia le to past. Morning fa maoni. Saua Ioane makwa i moli mau mai ale upu. Le upu fetalai. Sai le amatanga le loko. Sai le atua le loko. O le atua fo'i le loko. O ia lava sai le atua ile amatanga. So ai le yo o mai le ola le o mai pupula o le malamalama i le pouliuli. Ia le to. Ai le awina mai le tangata mai le atua. He was in the beginning. Sai ai Yesu i le amatanga. He's already there. O le upu na fai e mea uma a. Ia. O inga nga fai e Yesu malamalama. Via le li. Ala tatou tal me fa solo a. O le matango fiol va enga le ua. O mona tal e sunga ia le tino. Ia le ua. Toi fia o la vai e se tala. O i o le ola. O i o le pupula. O i o le malamalama. Amen. Lea na sau ia. Sau ione e moli mau. Sau ione ia. Teu. Mi ia le li. Makamo kusia. Matusi lona a au. Ia le to. Esel matautia. Wow. Mai lola i ole. O le whaiupuna e ono anga i lalo. Mai na au ina mai le tangata mai le atua. O Ioane lona ingoa. Lea la. Tangata tonu ala lea e onga le mori mau lea. Ia. Ma le whaalinga lea. Sai le amatanga le loko. Ia le to. O le atua fo'i o le loko. Ia le li. Na sau o ia. O le moli mau. Le tangata o Ioane. Ina ia moli mau i thea. I le malama. Ina ia tali tonu ia i o tangata malava ia te ia. Ele o le malama ia. O le malama le loko. Yesu. O le malama o le upu. Amen. A ua sau Ioane. A ua sau o ia. Ina ia moli mau i lea lava malama. Moli mau le loko. Moli mau le upu fetalai. O le malama moni lea. Na te wha malama ina tangata malava ilona maliu mai.
ile lalo lang. Wow. Malenga fa lalo le tino. Ia mai sa popo vi ele tu ne vefti. Mai sa popo vi ele tu ne vefti. Ya. Amen. Ma tango fie na wale upo le tua. O le si me le fia fa malama tu foi le yoangele. Ele o Yohane Baptiso. Amen. E ke wo fa pese si po Yohane le o Yohane Baptiso le ai. O Yohane le o le tali o sepetaio. Le kamar finge falaka ngo ya Salome. Ya ka wi lot finge nga ka ku malori pasta. Ia le sa no fo tani te malo sa laula. E moi. Le se Salome nga Salome lo makua. Salome. O Yohane Baptiso lo na tinai o nga makua sa kalia ma Ia le. ma esa peka e se la Yohane le. Ia. Yohane le ia o le tali o ko inga ngoia sepetaio i lunga ile ai foi le vai me foi le lunga i kalaia. Nga ngale nga la ku Yesu piki apo le wori. Ile kai mi nga o mako nga i kalaia nga amaka mai ile tala inga Yesu. Nga sau piki me le wori nga le beach nga Long Beach. Nga i lunga i kalaia. Wala wori o la faiva. Amen. Ia ma ia foi le kako karkala ngoia yonge le foi le ngi ke o mix up ngisi ke fa pe o yonge papa kiso le ai o Sakaria ma esa peta ia o makuanga o yonge papa kiso ia o Yohane le ia o long kamase pitayo ia malo makuanga mako kumalo o manka o pulang ngo le ala fai mai pe ona toi mori mau toi fa pi tu I le vai le foi pule e ono fai mai na awina mai le tangata mai le tua o Yohane lo na ingoa o femenga sa uri tangata le nga winga mai le tua le awinga mai sis fa feun ka koilo le kanga ka kongu walia le mori mau le perfecto Isaia. Amen. Le tangata le ngoia Yoangi o le minsui o le tala ingar nga kare le nga mua mai luma o Yesu fa mai o le teu wala nga ke fa lau le leia I hala o le ni le Yoangi kongu wale le tangata tonu wale le ka umai le fa o langa mela le nga sau fai o le moli mau o le moli mau ia Yesu ele o le malama anga sau e moli mau ia Yesu nga sau e moli mau le malama mongi le muli mai onkua o le ka uma forerunner Denga mua mai luma foi le o teu wala Amen. ala ka ko le perfecto Isaia tangata le Ia tu masa paking e fiafi ia le tu o mai ina ia tali tonu ia o tangata lava ia te ia vai le nganga o kala inga male mori mau inga ia kali kongu kanga ka ia Yesu le mun mai tua ele mala mongi le sau mai kua o le mala le safia sau mai kua le fia fa susulu mai ia ile pauliuli le tangata o le makua I pauliuli ia o tangata o le fia pupula mai le mala le ala manga ia fa le ala mo mate wala e sau mori mau mala mun mai kua le mala moni le sau kua ele o ia ia le kele fa ngi vai kan ia wa kwale mo la kala ia ia le tu ni ia fa mai lola ia ina ia tali tonu ia o tangata malava ia te ia ele o le mala ia o sau o ia ina ia moli mau I lea lava malama o le malama lea o loko o le malama le o Yesu Hallelujah. Nanga pe o lea fi mai Yesu kongu I le fa ko a reveal la Yesu kua le upu le nga ke a fi ia mai Yesu o loko o I o loko fa mai lo le foi poi o le malama moni lea vai pe o mafai o le malama mongi le moli mau e Yohane o le moli mai onkua ele o mai le mua alu moli mau le malama moni le moli mai onkua o ai le malama moni le
le o mori mamu o yo ne luma o le loko o Yesu ale anga mai ia vi ele tu ne fia fa mai lo la ia o le malama moni lea na te fa malama ina tangata uma lava ilona maliu mai ile lalo lang o le mele fia fa malama e fia fa malama tangata o ai le pauli uli le pe le ka ukala i o ka ngaka le pauli uli o ka ngaka e fia fa malama fia fa malama ilea fia fa malama ina ia lato i lo le malama mongi le anga o le ngofo tangata ilea ile pauli uli o le pauli uli tangata ale wa ka mafai vai le anga le o le tu mereka penga ingo le o meia ala nga pelo feka mai i sai ku tangata le ala wo le aso le ka ngu i o ia le te wala le usau le fa menga winga mai le tu sa we mori maula le malama le ala wo failang kala inga le wo failo nga faiva le wo failo na tute ai sia le anga nga awinga mai le tu le awinga mai sesi e fa fe nga amen tato wi lo winga nga le tu nga silfia ia le vala winga ma ko nga tangata ia amen fa mai lo la ia sa we mori mau mai ma liu mai le malama lau fa mai fo ipu sufuru o le maria la ia le mele pe fo ringa mai i fo ipu sufuru fa mai sa ile la lo langi o ia na ia fa ia fo ile la lo langi va la lo ka mai sa ile la lo langi o ia na ia fa ia fo ile la lo langi oi vai sa ile la lo langi le loko sa ile la lo langi le malama nga fa ia fo ile loko le la lo langi vai ale fa mai to mai sa ile la lo langi o ia na ia fa ia fo ile la lo langi aele i loa lava ia ele lalolang o fa lava la le ala o kupu me le fa lava ke le i ifea i lalolang o la me le tupu lalolang ele malama o la me le tupu lalolang le o sau e yonge e muni me malama le ko o le pauli uli ma ko i pongi sa lalolang le ala o tau mafai mai ina ia moli mau me le malama le o le malama moni le muri mai ko ai vai foi le fa mai sai le la lo langi sai le la lo langi le loko sai le la lo langi le malama nga fa ia fo ia le malama le la lo langi sa fa ia fo ia le loko le lo fa le la ele i lo le la lo langi amen ele i lo le la lo langi o le fa le la nga le o tupu i ai o le tahua o le ngaruenga ai o angi o le fa malama le momoli mau mua aku le mori mau langa lai sau kua lan malama ya sau lola i le foi pule Maria foi pule ya la ole Maria ole foi pule fa mai wa maliu mai o ia ilona lava nu wa vai wa maliu mai o ia ilona lava nu ai le Italia o ia eona lava tangata wai nga sau mua le malama nga sau mua le loko nga sau mua Yesu nga sau mua le upu ifea i longa ngo amen nga sau mua ia Yesu i longa ngo ala me le fa mai fo upu ia i fa mai ia ele talia o ia wala ko le kalia o ia wai vai la ia vai nga sau longa ai le kalia o le atua e ei longa ngu filfilia le nga sau mua e Yesu nga sau mua Yesu e mai ei le tala le mai ia fa malama longa ngu longa fa la velavi sole wala kalia le ke enga o i kong wala nga mau ai lo le vango o ere ke mai mua mai amen mama ua haleluya o i kong wa nga mau ai tato wa vanoa ka ko tangata o nu ese ai sea inga ua ke enga e longa ngu mongi inga ua la ko le kalia
lo la ko mesia lo la ko faola lenga mua fia mafina ngalo le tua e au winga mai ia le mala mua I longa ngu au winga mai longa alo pele ko kasi e mua sa longa ngu amen ai sia lenga ile nu filifilia o le tua ale wa au winga mai le mala le wa au winga mai le loko e kusa me kuskusinga yon au lele o nga kamaro o ina tangata ele karikong ai sia langa le ua fio mai le atua le tino tangata ele o ko inga va inga le fakarikali I u kai o mai ai son ngi ne fakarikali lo la komisia le la to te fa tali le kai mi fo le va ai ko ai ua fio mamalu mai fa fe pa fio mamalu mai ai le sara mo mo san mo leanga o le au kunga o le kala inga yonge lea. Inga lea yonge lea ma Yesu. Ile kingo. amen E kausonga le ori ia. Onga o la kukinga. O malia masalome. amen Pe aka ko fai kau le fionga pa ia le tu. ia le E ka senge Yesu mai yonge le tino. Onga o la kinga. Ai va ile me le woye. Le la ko fa no I fa mai ai le talia o ia e ona lava tangata oi kanga ka fa pikoa kanga ka inga sa mu ai oi sara elu amen ai e se foi winga o le tua nga ia fa mua I lona fina ngalo longa ngu fidia ai se langa o le ngu le ile tribe lenga fanga o mai Yesu kingo o ile tribe o yuka amen e ko kongo le ngu o ila lenga fina galo le tua e mai mua le kala le e fa mala mua le pauli uli o longa ngu inga ia la ko kalia la ale mai ake enga nga ke enga I le vesle e se fulu kasi ai oso mai lo male verses fulu rua fa mai o I la to uma e Natalia o ia oi ka nga kai o kalia ale fa mai wala to leteria wala kalia yuka wala kalia Israelu ia lo la to watua lo la ko mesia ale o mai lo I foi upo fulu fa mai o I la to Natalia o ia ma fa to I lo na suafa na ia vatu ia o le manuia ia ave I la to ma fa na o le tua mai sa pa nga kalia ngu ese inga ua ke enga ele ngu o le tua ia le loko le malama le nga ke enga Israel ale nga ke enga il fo iposukas pe ke enga longa ngu saulo mal fo ipule sfurulua le ala wo tau tala mai lo ale o ka ko le o ile ato nga kalia o ia ma fa tua I longa suafa nga ia avaku e o le mangu e ka ua I la to o fa nau ale tua amen wai ka nga kai nga kalia o ngu ese hallelujah nga kalia ngu ese ale lo fa le ko ngole o ia ia le o mai al temini ia la ki pa ko se pasenge kas foi le o le population o Israel wala ko kalia Yesu kamingi ia ai ma fu whatever o ma kwa leva ia le vor te million e mara kai me Yesu porque meu Yesu ia vi ele tu pas ola aku I la usunga fanga ka mai I la wa pasoa I ele tu nei fiafi ole mali e ole verse le suma tasia ta tele I yo la I le sulu le wa ia vi ele le tu wa sapo no eselman wia io vi ele tu past mo ne mo mau stasi fe o tina na mafuta ina le fonole mo malanga mo Israel ono ole ingoa le o Yesu it's a common name I Israel e tangata Israel o ingoa Yesu ole malia la ole mo maortina wo watu nei malanga Israel ai te wa approach nga I ele Utaya o le Israel o le Wellington ia mafesili atu po le ale mafuanga o le lato malanga ia talanoa
Ia, fe atu lo tina le umoli mau atu lo tina. O nga ia ua fia ua sa vali mea nga fe mali wa iai Yesu. Ma le lato faola. So le kau peisa kula utala i lungo foi upu e lua. Ia, viele tua mai, viele tua. A fe mea tina le vai atungo ile ula lea. Pe aka voi le. Mai fe akulo iai i utaia le pole Israel. A oi la Yesu ia te oi. A fe mea tangata le tina lea. Olo cousin. Olo cousin. Ia, viele tua. Te lo le mea mali e. O inga pinge toe wavala mai fo i lele i lata ita mafau fau. Faa lea nganga i le nuu. Ma lea wanoa le ua mau e nu ese. Leanga, it's a common name. Ma le si mea. Lea e matua i faa mauti noa mai i. Ua na maliu mai o ia. I lona lava nuu. Ai le italia o ia e ona lava tangata. Praise the Lord. Le tiofa i maia e whanau mo i tātou le tama. Ai na fua ina mo i tātou le atali. O le ingola o Yesu, it's a common name o Israel. A o le atali o ke riso. E le ila se si la langi nge ingo ia ke riso. Ia, viele tua. Ia. E le se si la langi nge ingo le loko. Wapa aile le keiming whakamala Israel. Whai mai lo tala ioni. A o i lato uma. E na talia le loko. Ma whaatua tua i le suafa loko. Na ia avatu ia i le manuia. Ia avea i lato ma whanau o le tolongo winga. E le whai mo, e le avea mo tato ma whanau o le tuare. So, o ele te whafonga mai mua ma le fiafi. Ma ua le tal noa tu le fiafi. We have the privilege. Le tātou te maua le awa noa te imi nei. Amen. Ea, tātou te tali ai o ia. Ma whātua tua i lona suafa. O na alea. O na maile ia le manuia. A vea i tātou. Ma whānaua le tua. E pe ole pawai atu fwoi upulea. So le ngole o Yesu, it's a common name. Ia. Io Israel. Mai la fiu. Pewa aka wa mai ala tina. Masalo ai tu loa. Masalo ai palau vale fa yu tai ale le malu. Ale moli ma watu ia. Ele manuia o lona loto. Le usa vali. Le ua ai, le ua tango. I mea nga fe mali wa iai lona ali. Le na maliu mo ia. Ia le tua. Ia malangang whalor. Ma ia kene ngai foi ipu ia te whaso ai pasta. Pe a vai. Nga ke enga loe Israelu ia lo rato Mesia. Mau lo le vangongu ese. Wa penga oso mer foi ipu le sfulu fa mai. Wa man tu le kau kala foi ipu sukasi wala ko le kalia. Te ena. O ia lo rato te ena o ia wala ko le kalia. Ia. E ona lava tangata. Wa mai ile mangingo ole foi ipu. O ile mako ika mangingo mai ya tato. Ma se ka ko tangata nu ese. Ile ke enga ele ngu. Ma le kalianga ele ngu o le tua. O le lako mesia. Amen. Pol la tua. Le ole si me fanga ta fo le pasta. Le anga le ua fio ma o sau Yesu kingo. Amen. Yeah. E makua i le tali tonu wa tangata i pe a fai aku fo le singa o mesia. Yeah. O ngala ki kilo me ile. Po ile pe o ia. Le mafau ma le mindset o tangata i utai. E va ia ku fo le lunga le fakali. E fio ma malu mai fonga le lo la tua ma lo la ko mesia i lunga ao le langi ma le au angel pa ia. Ya vai le lofa o le tua. O le ale me le fina ngalo ia le tua. Inga ia sala mo tanga ta uma. O nga wanga sala la langi uma. E le fa pela o le sala mo nga o ngu esi. Ai ka faula ko. Ne e ka unga ko malama uma. Amen. Malama uma tangata. Inga ia ka ko sala mo.
ai vai le kala inga yo ange ma Yesu o le upu mua same statement o sau yo ange le kala ia ina sala mo ia o to o mai le malo le tu ake mau le matai o e lua foi po fiku ai oso mai Yesu ngo so le mo kwale muli tu Yesu wa umalonga ku yo ange fai pui maka lo male ministry Yesu ngawa tu yo ane le fai pui nga maka le ministry Yesu asa ngo upu ai kas ina sala mo ia o mai le malo le tu aka kirikilo la le mele le o tupu i o ka ko laki ai fafkai o le manguia o ka ko manguia sawa e sorry e senga o le sa o nga o sorry foi le tino que iso le kalfenga ia sorry mo le upu la foa ale upu sa o ana o le manguia la ngale ka i ngale ko i avatu iai o le manuia ia sorry o le upu sa o nga ka avaku le o manguia ia amen e tanga tau no ese la veita to fa pe o ka ko ole se ko foi la kika I tua fa mole la tinu ole mele le o talia ie e tangata Israelu lo lato mesia so le fa tali le fio mai o le ata ho ia finge o le Samaria mai Yesu ngol vai eti ola fa tali a fio mai mesia ele no le wo ale la kala o mal mesia ole mai ole tala na ile yone fa foi lele ola vai ala mala mai tangata ola fa kali la tangata ile la komisia ava I kalanga fa ile finge fa mai le fa kali la komisia sa o fa ilo aku mala meanga kai pe o meanga fa ilo Yesu ia ele ilo ele fa finge ola kalanga o mal mesia o mesia la tala no porque ele assim finge fe ole kaule mala esse fa Wacha ila le fa tali mesia ai fa longo mai sole e lo uma mesia na me ala uma mesia o ngoanga kange ia le esele I wai le fa ma o no le tua ia le tua na liu mai o ia ilona lava nu ele Italia o ia e ona lava tangata liu mai lo le tua fai mai au ilato uma e na tali o ia mfa tu ilon suafa na ia avatu ia o le manuia ia ave ilato mafa na o le tua ka ko fa fonga Samoa vai e tala al tangata Ioane ai sea a wao ilato ele o le toto na fa na wai ele o le mana o fo o le tino ele o le loto fo o tangata a o le tua lava praise the Lord ia le mala fa lo o kako ele kako akale I mana tua e lua me le fa ka o ko ele tua e mo le kingo ai munu fa le nganga pa ka ko aka kirkilo la I le mele o kupu I o le aka o isala e o le aka o kingo amen a le aka o ese o le aka o le nganga haleluya o ka ko la e fa ngau fo winga ka ko fa le nganga ale mele o ka ukala I o ane I le peke wa se wa 10 foi le I le kusi ai sia nanga le o talia e tato kau ki kali ia fafifea a manko Yesu ele le vanga ye nga o felo ye o le o tato talia Yesu fa feng ka kali Yesu ka ku kali Yesu fa le nga amen ai le kali ia ele o li Yesu fa kingo o le aso le nga Yesu ile time ya Yesu kingo nenga fio mai Yesu tino ngake enga la longu mo ngaka amen le la pe o le liu mai lola I o vai o tanga tai o talia o tanga tai o mau le manguia o tanga tau nu ese e ala I lau fa nau fo wina fa ale nganga amen o e tali tonu ia Yesu malanga kala inga malanga ministry o e salamo le ala o e kalia fa le nganga
Ta tau tangata o nu esi. Ia ngā makamai ai o ngā mea. Ngā mawai fo niko temo. Ngā rui fo niko temo ia Yesu ele malama. O lale upo Yesu ngwhai, are koe whangau oi. E ke lewa ai e lua upu. A le toi whanau oi. I le vai male a nganga. Oe vai e, o lea, whangau le vai e kingo. Whanau le a nganga, e le se kingo. A le whamai Yesu. A le toi whanau oi le vai male a nganga. E ke lewa ai, e ke le sao. E lua upu ngai kongu ifea. I le langi. I le ai, o lalo langi. E ke wa ai le malo le tua. I le lalo langi ngi. A o e soi fuama e ula whapenga whai ma pasta. E ke ola lai ko kongu o le malo le tua. E ke whealua i a wheme ke alu e. Le ke alu ma ave le malo. O le malo wha le nganga. Lewa e talia i lo wha tua. Le alaua ngofe ko kongu le malo. O se ale me wala inga ngofo le malo fa le nganga tu tonu oi le anga umanga fa mai ka ko le koko Yesu le nga malingi lunga o sa tau le koko nga le fa mai nga ile malu o tatu tangata tu tonu ka ko kalia loa ile fa tua le ala was a fio mai lo le malo fa le nganga o longa ngofo ali o ko kongu o ka kukanga amen o ko kongo ka ko o feala me te maliu ye mama o fo ye ma o ma pasta o ma o kama le malo fa penga fo o ele ke mai mo mai esia langa ngai ke alu ma ave malo fa le nga fa ngai ngai kongo oi o le menga ke alu ai ke a mi o le menga ke alu ai ke le pala vale o le menga te alu ai e te lo ko alofa ke o sa e ke oli e ke file mu oi ke maka lofa anga lelei anga lofa le mawar ke inki le rumo i oto e ke le ngawi ya e ke anga malu o anga va o mai o le malo le tua le o mangu ia ka ko ma foi sia o mo ke engala le fa me foi pule su kasi o la me lo mau ngu ese o mau ngu ese mangu ia ina ua ngakaku kalia kalia ele ngaka nga mau le manguia awa ka uai oe ma o mai ka ko o fanga uai o fanga le tua amen o ka ko le fanga le tua o ka ko fanga o kopo o ka ko fanga o tangata o le malo amen ne anga le kopo le malo o Yesu ke biso hallelujah Dia pe se aula ko fa popo pasta ma ia ke le me. Ole ma na ia ole to ia spulu. Ono le we don't deserve this. Ole manuia sa ele kaunga ele o se manuia monu ese. Ia. Ai vai inga o turn le tu. Ia. Inga o te ena e lona nu. Ia, mo le talia Wo le talia e lona nu. Le maliu mai o ia i lona lava nu. Amen. Turn no le tua, au i lato uma. Ia. O e na talia o ia. Ma whātua tua i lona suafa. Manguia la lenga ku e ave ilengu. Ale Ma ona tamata. Na ia a vatu iai. O lea manuia. Ia a vea i lato ma whanau o lea tua. Whai mai lola ia i oni. O lea la refer i whai po suma lua. Tātou ia tangata nu ese. Ia. O i lato ia. A wai ele o le toto na whana wai, ele o le mana o fōi o le tino, ele o le loto fōi o tangata. A o le fina ngalo tu tasi o le atua. Wow. Mai se popo vi ele tua. O le kaukala i whangau whale nganga. Amen. I ele tua. So we have the privilege. O le a tātou te mou o le wanoa. Ia. Peung sau noa le tinu. Sala mō wai. Langa a whainga repeat e Yesu le message a yoni. Ia. O le matua tā ua. I ele tua. Kai pe au. Wa onga wel poto sala la. I repeat me se fa ya onga se me silio ta. Ia. Vi ele tua pas. Sa yone fe mai na sala mo ia o tou. Wala tala ta mai le malo le tua. Boi nei le malo le tua. Roi to tonu ia o tou le malo le tua. Vi ele tua. Sa Yesu. That was his first public statement. O langa malelenga mua lea. I nā sala mo ia o tou. Wa lata mai le malo tama. Lea la.
Ua liu tino tangata lau kou. Sa mau o ia mai tātou. Na mātou mata i lona mamalu. Well. O le mamalu lava lea o le alo e to atasi o le tamā. Ua tumu o ia i le alofa tu noa ma le wha maoni. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Ia le tua. Malangang whalo. Pia wa umari. So amu ia tātou. O ai tātou wa manatu mai ai le atua. Amen. A o le a tātou te whaatamala pea. Ia. Le a tātou te whaatala le lava. Aia. Ia le tua. A o le manuia. Kei mea ke kalia ai o ia. E wha maafola mai lona au mai le manuia. Ia le tua. Ia le tua. Ia malenga whalua. Ia le tua. Ole upu kasi le upu le foi le o malama i te lo tangata. Fa ko po kalia melanga me ka o kalia. O talia foi le lo fatu tua. O e kalia o talia o Yesu o lo kalia nga o le upu. Amen. Pe foi le mele mate le nga fa le loko po lo talia nga o loko. O le talia o Yesu. Le ke fa lo ngoi ke le foi o uso mo ko fa fingi le kala i kala le. Ya le kai mi ko ko sini ngisi o ainga pe o foi kala ke fie kalia la Yesu. E fa mera nga me ka o kalia. O le kalia le o le upu. Talia le o le upu le tua langa le fa me pe o fa mai Yesu. Pe o fa mai le mau le makanga o kusi le. Sai le matanga loko po sai le makanga le upu. E fa pe tani. O le tua foi o le o loko o le tua foi o le upu. A le fa mai Yesu i le Ioane na sfur fa foi poeno. Fa mai o a unei. O le ala. O le upu mon. Male ola. O lo kalia la Yesu. O lo kalia nga o lea. O le upu mongi. O le upu mongi. O le fionga le tua. A le ala ua ka la i mai o angi. A fio mai Yesu. Ia e le kalia. Lako le kalia. Ma lako ke. Ia le ala ua manguia i loka laka kou. A le ua so merfo ipu se folulua. Le kalia ngu. Ese kikelo fo la ye. O ilato uma e Natalia. Vai, kalia. Au ke whakamala le upu lea. Talia Yesu. Talia le fionga le tua. Kalia le upu, kalia le loko. A fai lenga le kalia e le ngu o le tua. Le ngu o Yesu. La mena nga fai kanka ngu ese i. Nga lako kalia. Nga kalia loe e ngu ese. Ia amai lo e le manguia. Ele ngaka o le manguia. Ia au ka ua i lato o fa na ua le atua. O longo winga a fai ka ke le kalia Yesu. E le ma fai o ka ko ko li fai le mele fa pe o le fa fingi po le kali o le atua. Pe a fai ke le kalia mo Yesu. Pe a ku i ngisi winga lo lotto o fa fai tau le. Kalia le. Kalia Yesu. Kalia le upu. Kalia le loko. Kalia fionga pa ia le atua. Lea, langa le whamai Yesu o ne o le ala upu moni. Male ola. E le alua e a sesi i le tama. Pe a le ui mai ai. Pe a le ui mai a ke ia. Ui mai a te ia, ui mai le upu. Ui mai le ala. I mei e ko. Ui mai le ola. Ui mai le ala. Whamai Yesu o ia le ala. Ui mai le upu. Ia ui mai le ola. Oi, o Yesu kolu mea ngā ai. Ngai represent e mea ngā Yesu e totas. Ia vi le tua pas o fe pule wa kai. E mo. Ia. Ia, o le na. Hallelujah. Tato fa so na le fia. Amen. Anga le tu le nga o le tua. Ia fa mala matili. Ia le nei foi fa so ma nei mata upu nei fiafi pe ana ma fa tu tele o taimi. E le o ia ma ua se ato to. A ore te talo. Kako kakalo fai fa kakalo mai kakalo aku. Ina ia maua se maka upu. Pe
pe fai loa mai le tu se mata upu ia maua e nga mai le tala noa tu ai ia nga e ka kalo le anga le tu le tu wa make kari kom e kele aku i me fai loa tu le tu ia o lo me ia make fa so aku o le kako va e fau keli o le atola au le tu ka so fa kas Lele o se ngā ruenga foi lele fai ko kas le o tato i le kaimia ka unka ko ngā lue fa kasi ai fe oe ai i le fau winga o le malo le tua ina ia tele ni anganga mo le malo le tua ia pas e isi se mea te fia sau no ia ia lava anga ia tu loe sta fa si ranga muli le ia na mai ai le o ta mata upu male nga fa alo mo le atu le nga fa tai tele lava tato ai nga mafuta ia le tua ia a fai wa le lotu o i le mava ai ia vi le tua o sila mai le loko o lo sila mai ta mal ni fiafi ia i le taimi o fa no ina ia wale upu ale tua mo tato ia fiafi male nga fa alo ia va tai pasta ia aile i fai wina la le tato mata upu se talo ia ona to e fa manatu tu lava ko le tato malanga le mo Israelu ia le wa mavai tu la foi le sunga le fa tonu ia male ofisa ngai ia o le wa o vai tu o le wa mata le wa a fai o renga fa manguia le mele pe le mele tato tala no ai le fia ia o foringa va ia na o le anga le o le tua te tonu ale wa mata ona fa manguia mai le tua le tato malanga ia fiso soani mai foi sisi tu ia pe a to tele la foi nisi o le a fai malanga i le malanga le tua le mo Israel ia pe a tato au lia fa tasia tu ila lofa malanga le o le tua le luas fulu lima ia na wa we sisi la e lungo screen ia na wa ia numero telefoni ia manisi mea ia male kuakusi fo ingei lufu lua station road ia ine o tau pe a fai tele o pe te fia o mai asiasi mata foi ia pe a fai te alala lata mai i o tau pe a fai te fia malanga le te fia malama tili ia ona e su mai le i le tuatusi na lufu lua station road i o tau ia opposite ma le fale mai le ngatai e tu i pe a fai te sila fia le fale mai le tu le tai ia o fale mai nga foi le story building foi ia kusa le mai ia opposite le yala tu watu ia le global i le si tu wala ia tu mai fo mai se tu ro ia le si tu wala tai ia na wa si sila ni yai ia fai o manatu pe te finangalo ia te fai malanga nei malanga ia se ia o fo ia sia fo ia le ia safa penau na feafio ia ilo tato li fa ola o Yesu Kristo ia o le fa malo si fo ia te oe ia tatalo mai ia tatalo tu fo mato ia o atu na taimi ia o e fo nisi swinga fo ile ia mo ai se so swani ia mo tato uma ia naua o tau sila fia ia tulanga uma pe a fai fia malama atili seisi me o fia malama ia ona e vala au mai le sunga li fa tonu Pastor Mike Boretta ia so ani atu ia mafa malama atu ia nisi tulanga manisi vaenga o e fia sila fia o le taimi nei ia o le afangata mai i tato pol kalame nei fia o le manai o manava o ngā ruenga ia ngā lele tua i nei fiafi ia mau se malolonga file mo pui ma leo iova ia i lo tato ia i le po nei po i fai ngā malolonga ia ma taimi nei ia la tunatu le minute le sunga ya Pastor Mike ia na te sau ia se talo ia fai o le tato por kalame nei fiafi ma le ngā fa lo pasta tai tele lo mato tua gloria hallelujah fa manu e ino mato loto mo mato wanganga le li hallelujah a waulo e whawhanga ina pēr i mātou le atua i upo le ola. Taita mā o mātou whalongo, o mātou talia le atua li nea fiafi. A wā le atua mātou te fia maua le manuia. Mātou te fia iai le atua, whatasi ma oi lo mālo e whawawau. Whawtai tele le nea fiafi, o le ta tālo ta mā manuia, i lo ainga mai mo mai le nea fiafi le tino ke riso.
O lava le Praise the tua o Lord. whaafonga mai le Hallelujah. tua o iei se mana o ngā lilo i lona loto. Ta maanga li lei lau a fio e tali e tusa ma le mana o lo mātou tua. Whamanuia le lia i lau au whainga luenga whalafola i so o se whata whaitauranga, so o se ala leo le lii ma so o se ministry o lo whapena le tua o na whalafola i nā ei lo tala li lei. Whamanuia i so matua tunu pele o sa moa, whamanuia le tua i le fo iatu i ainga le ne fiafi. Ona o Yesu le lei wala toa le mātou te talu. Amene ma amene. Ia, mai a teo nei le tinu malo fomofolo. Ia, whapea whare sunga i whatonu pasta mai pureta. Ia, ma te whatu whatu Samoa. Ia ili nei tū lao le fiafi, tō whasoifua. Samoa. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your Mtala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.